šta sve treba da znaš o neuroplastičnosti za manje od 2 minuta. Pošto se sada gradi na sve strane, za jedan objekat je potrebno investitor, inženjer, izvršilac i mnogo radnika. Naš mozak je sve to u jednom, jer on i ulaže i procenjuje i stvara i idejno i fizički i nadzire i još mnogo toga. Stalno je angažovan primajući spoljne nadražaje, ono što vidimo, čujemo, osjetimo, dodirnemo, pomirišemo i sve to uporedo povezujući s našim mislima, osjećanjima i sećanjima. I na taj način istovremeno doživljava i tumači svet. Drugo, mozak se stalno mijenja kroz trud i ponavljanje obrazaca. Zato je jako bitno imati stalni mentalni dozirani napor, jer tako mozak pomera granice. To znači da naš mozak ne zanimaju naši snovi i vizije. On se razvija kroz puko ponavljanje ponašanja. Četvrto, treba ti 20 sati da usvojiš neku novu vještinu, čak i da se prekvalifikuješ. I o tome svedoči ovaj video. Peto, naš mozak se oblikuje prema onome na što stalno obraćaš pažnju, ono što svakodnevno radiš i na što emotivno reaguješ. Najveći neprijatelji današnjice su strah, besciljno scrollovanje, digitalna buka i život na autopilotu, od čega je ovo posljednje najgore. Sedma stvar, ono što mozgu nije jednostavno i pristupačno, to mu je i odbojno. Što znači u praksi neka ti grickalice ne budu na dohvat ruke ili telefon dok radiš. Osma stvar, genije se ne rađa, genije se stvara. I to je dokazao ovaj gospodin sa videa. I na kraju, naš život je nacrtan običnom olovkom, a ne mastilom. Što znači da možeš da ga obrišeš i ponovo nacrtaš kako tebi odgovara.